Patrijarh dolazi. Molim vas, napravite prostora. Evo je treća već noć, kako vi ovdje idite dostojanstveno kao što i dolikuje vašoj mladosti. Vaše težnje i želje za pravdom, za demokratijom, za istinom, mi ih razumemo svi, i crkva pravoslavna i blagosilja. Došao sam da budem tu s vama, da se ne desi nešto neuputno.